Phari tabong nai nelene Tripura latest job update hingge nirok qualification busuk jara bu khaimana te boni last date bo phro te bahage form fill up ma khainai bo haino tema job ni bu bahai rongno bu kis nai nelene hingge nirok channel ko tal ko subscribe khaje ko hangke subscribe khai ton lai daily update notification nirok mangani bagai private job government job nirok om haige update mangani bagai channel wise phone krengai ton lai din noni friends sono bu share khai ni ta phulai de hingge phari kaisa kaisa ke nai nelene video skip khayagai nailaidi boni post toma tong bahai rogo nirok siwi nai mana bagai hingke phari amake ta society for entrepreneurship development software ni te boni short form bange software hingke tabo indranogor yang office hingke ITI indranogor yang di go tongo hingke nirok or jaga thangai bu nirok office ni address siwi mau hingke phari bahai ke form fill up ma khani bahai rongno nai nelene online application are invited through website in your website o thangai or jaga nirok website o visit khagi nai mabu hingke permanently resident in Tripura nirok Tripura ni ngai tong hangke nirok apply khai manai hingke phade tak nai nelene kaisa ke post nebo mang accountant hingke or jaga vacancy hingke korok sana jangnai qualification hingke busuk nangnai hingke nai essential qualification and experience rok tongani nangnai bahai rok hingke accountant ni go hingke minimum commerce graduate from recognized university nirok ni commerce ngai commerce pore graduation khaijak hingke nirok apply khai manai or jaga hingke tei poni pore ke computer certificate rok bo tongani nangnai diploma in computer application accounting software tally om hairok ni computer certificate tong hangke nirok khai manai hingke experience bo tongani nangnai retired officer experience hingke brok sawo retired officer of state government central hake state ni om hairok khailang hingke experience tong hangke tei bisaku bohaita hingke dealing assistant hingke or jaga vacancy korok sana hingke minimum commerce or jaga thik bohaine ms office ni bon hingke experience knowledge tongani nangnai bohaita salary rok to salary rok hingke nailedi 11,772 asok manai age ni limit hingke 40 years ni bisingo angani nangnai bohaita hingke department ni bor jaga nai hingke yang side rojak tongo department agencies and posting hingke bor jaga go bungnai bahai yang side rojak tongmani go nirok details bu nirok nai simanai hingke pdf no nirok video description bu link manai nirok ro jaga se khaige nai gi nailedi tei nirok whatsapp group bai bu krengai tongke nirok ni bagai belai ke hamnai tani humale jephro je sumoy update notification sopaina afro nirok no whatsapp group ni bising bi nirok no notification rok mani bagai hingke tabok department agencies o hingke posting rok bor jaga nai hingke naidi ta accountant ni go hingke Tripura Park and Garden Society or jaga ni go nai directorate urban forestry or jaga division ota hingke second number ni go hingke naidi oro ke Tripura bo or jaga thik bohaina posting rok no hingke asuk video belai logoi thana hani bage asuk long khailaidi hingke ta 3 number ni go hingke aspirational block fellow o jaga ni go khorok ni na jangnai UR ni go khoroksa ST ni go khoroksa bhaika hingke post graduate hingke nirok apply khai mane oroke tei 4 number ni go hingke office assistant or jangke total 6 na jangnai SC ni go hingke khoroksa ST ni go hingke khoroknai hingke tei buri khoroksa na jangnai bhaita UR ni go hingke 3 jona buri ni tei UR ni buri ni go khoroksa bhai hingke noni qualification tongani nangnai minimum higher education class 12 pass sangjak ngani nangnai ban purake computer operating and borongni 1 year course hai certificate tongani bu nangnai hingke nirok apply khai manai hingke salary hingke 9,000 manai hingke age limit hingke 40 years ni bisingo ngani nangnai hingke posting tei borong nai hingke Tripura employee state insurance society go nai hingke bisram gonso bu ngai mawo udipuro bu ngai mawo ambasogo bu ngai mawo dormanogor bu mawo paita hingke tak pion ni go nai hangke total 6 jona na nai SC ni go khoroksa ST ni go khorok women ni go khoroksa UR ni go khorok tham bhaike details rosak to hingke oro qualification bu singna nai hingke 8 pass hingke nirok apply khai manai hingke knowledge tongani nangnai tak nirok suyani poregani bo hai ni knowledge tongani hingke Bengali English language bohaino suimagani rangani nangnai asikene nirok apply khai mane pioni go salary hingke 7,000 manai bo age limit hingke 40 years ni bisingo ngani nangnai hingke 6 ni go naila hangke
computer operator khorok ni najani total ST ni go khoroksa U ni go khoroksa engke bobo thik bohaina 12 pass engke apply khaimanai nirok pressure ngai tongaibo nirok apply khaimau tani mole experience tong hangke tebu sabu bohaisi engke 7 ni go engke computer program engke khorok nei total engke ST ni go khoroksa U ni go khoroksa qualification orke nirok degree nagai information technology and electronics and telecommunication computer science bo hairok najak ke MCA bo hai MBA bo hai najak ha ke nirok apply khaimanai engke salary no asuk salia engke je post ne bo mono simi sawi thangsinai cook kam attendant engke or jaga total 8 jon ana janai S ni go khoroksa women ni go khoroksa S ni go khoroksa U ni go khorobri engke 8 pass sangjang ha ke nirok apply khaimanai engke boni tabok 9 ni go engke hostel helper hostel sweeper ro engke khorok ni najangnai or engke bor jaga ni go najangnai or jaga suijakari mane ta SD ni go khorok sananai SC ni go khorok sananai bhaike rojakari engke or jaga jotono ngi mau nang SD ngi phane u vacancy go sogi mau bhaita engke qualification 8 pass engke apply khaimanai tewaisa 10 number ni go sweeper khorok ni or jaga bo 8 pass 11 ni go engke head clerk ni go retired government employee engani nangnai ni retired engjak engke oro kayani khaimau 12 ni go engke ERWS operator engke khoroksa graduate ni rok je stream nagai porijak engke engmanai apply khaimanai 30 ni go engke IT manpower ICT professional orobo khoroksa UR jotono apply khaimau UR mane nirok jotono apply khaimanai bahai qualification engke BCA porijak 3 year experience tong hangke nirok khaimanai 14 ni go engke technical institute ni go engke khoroksa or jaga post graduate high can graduate engke apply khaimanai multitasking staff groups di go engke total 10 jona na janai 10 jona UR mane jotono apply khaimau 5 jona engke women go korong nei ST ni go korokha women ni go koroksa SC ni go 2 jona women ni go koroksa qualification 8 pass tek 16 ni go nai hangke technical officer electronical oroni go 19 jona najangnai total UR ni go korok 2 jona engke women ni go korok bure ST ni go 4 jona oroni rongni qualification tongka nangnai degree in electrical engineering from any institute nirok electrical engineer pore jaga hangke nok apply khaimane 17 ni go hangke technical officer mechanical hangke khorok nei U ni go khoroksa ST ni go khoroksa hangke nirok mechanical engineering punai pore jaga hangke nirok apply khaimane 18 ni go nai hangke technical officer electrical or jaga butik bahine electric 19 post tabo electrical engineering por jang hangke nirok apply khaimane system 19 ni go technical officer mechanical group B or jaga bo khorok nei ST ni go khoroksa U ni go khoroksa no mechanical engineering por jang hangke apply khaimane hangke 20 ni go hangke technical assistant electrical ko or jaga 5 to 12 ST ni go khoroksa SC ni go khoroksa U ni go khorokta women ni go khoroksa brain hangke electrical engineering por jang hangke nirok apply khaimane engke tak bahagi apply khaini nirok bono nagani tang hangke sekang the selected candidate will be appointed on purely contractual basis for a term of 11 months for post mentioned in any may be extended on performance and requirement of the project mane tabok nirok select by payment porengke pure contract basis ke 11 month ni bagi najangnai bon poreke 11 month ni tak nirok ni performance ka hangi tong hangke nirok bare roi phane 11 month mujak phane tak 1 বছর 2 বছর bahke bari phang mau bhaita engke tabo software ni under no samong ma khane engke nirok apply khaiga ni engke borong ni account number o jaga rojak tongmani go or payment ma khainai total or rang payment khaija 236 haike borong ni account no rang transfer khaimani pore ni roguk receive copy no naragai borong no
ma tong nai pun turongoi je somoyo nang or submit ma khani aprong ke nangnai payment khaimani ingke tabo hage online te application ma khainai last date hingke boni last date tola sob tola rojak tongu nirok online website hai thangmani ingke software.in.tripura.gov.in और जगह को वेबसाइट को विजिट करके नरक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप माखाइने आइके बने लास्ट डेट हिंके 5:30 PM नि सिमिं तब 31 December 2023 जरा लास्ट डेट इनके नरक आसने विषयों ने फॉर्म फिलअप करके माना रंगा क्या सो जरा तो नि फ्रेंड्स नो शेयर करके तब पगलाइदि इनके नि सपोर्ट मा हके नरक गोइतों लाइदि ते नि फ्रेंड्स नो शेयर करके तब पगलाइदि jotono hambai